Competed on the stage before. In fact, being part of a Roku that won the whole competition. Alfano had come back, so I'm going to ask this question so that they can feel the warmth of the aroha right back here. So, has anybody here come to see Te Rompu Kapahaka o Ngā Pakeke o Ngāti Kia Ngāti Tuara? I'd like to introduce our hunga Tata ki tāne nea hunga tata ki wahine. Ko tātou pāpā, a rahu kātene ke tō tātou whāia, a hare ata whaikia. Ko te awa o pōkai tū tēnei tokorua tēnei ope. Ko tai mai nei tēnei wai, tēnei hawa no te horohoroi nei ngā ringa. O ka hupata momo e te iwi e te whānau. Ho mai te paki, ladies and gentlemen, they're coming to get on the stage. They're sitting themselves down as we speak. Kureina, o te iwi, te Rompu Kapahaka. O Ngāti Kia Ngāti Tuara.
Viva! Almeida!
Father,